Bayelia kaltik te hanash bendición te aichnatik, te aikinaltik, te aikarrotik, o te hay familia tike. Hanish bendición, pero mahauk te mukul bendiciones. Ayame wayotik bin a te mero mukul bendición te repenta taohish o te mamaba taoje. Viñes lok abuna te ay mero mukana o ay mero leka carro o muka kinal te mamaba butsan kinal kawai te yae o te me atukel chanisha ya te yae o ayata melotan o ta problema. Hayun te apóstol Pablo las iba be das tohol te romano etike. Viñas kaltik yun ini citama de Romanos 8:31. Viñas kaltik yun ini. Temelek yotan Dios tah toholtik. Mach ayashuyas contra inotik. Temelek yotan Dios tah tohole aunque 1000, 1000 o 1,000,000 ta tulte macha contra o malek yayilone maik villas paz si ha hok te mero Dios te vaya el yuels tukele aunque ayon tamante hochol takin kinal te banti maik villas kolte ya maik villas chita ya te haya yabon bendición te cajualtique melel jajok te cajualtique. Tamante Romanos 8:35. Machakan spito tiklok el tas tohol te skushul yotan te Cristo Jabal te contra inele, jabal te uz inele, winal o te me mayuk kupaktik te bin chukul yashkota pasel o espada. Tamanti versículo 37. Tas pesidine jootik ashel ya kaitit salau tas cuenta te machak usla yayotik ta yotane. Hayun ni hauk te lajel te kuslejal chulabatetik principaletik de bin ora ay ta ora ini te bin oriashkota pasel tapatil te bin toyol ay te bin kubul ay o te biluk a te pasbile jnaok te mashuyas spitotik lok el tas tohol te skushul yotan Dios te ay tas cuenta te kahualti Cristo Jesús. Ni hauk te lajele, ni hauk te kuslejale, ni hauk chulaba te tik maik machashuyas spito tik lok el tas kushul yotan te Cristo pero te me hawich te mero mukul bendición ye conta yalele y te mukul bendición te ayuk ta wotan te Cristo Jesús. Hayun te maita wotan de Cristo Jesús kalalias chamat Kalasta yora el tias chamate, hanis schokinehat atias chamate, hayumabaya shitik te lajele, como has hokinejotik ate Cristo Jesús, como aita kotantik. Maune sokinotik li, ya sokinotik tas cuentas bate el quinal. Pero banti ay te diose, banti aguak oh te diose, te Dios yaskan te yash ochta manteawotan yun te yaskan yash naina. Javi ja te mero mukul bendición te me ochem tawotan te Cristo Jesús. Hayun te me yakan te ochta wotan de Cristo Jesús yashuka walbe. Hay akalini, hay tiempo ini te yakadayila hay video ini, halbe ya te Cristo Kahwal Jesús. Yotik yaham te kodane ochanta kotan kahwal pasmo perdón yun spisil te mule hokina won spisil ora hay tiempo ini poca won tas cuenta te bin malek paswe kalashtalat ikawon bahel maik bin ora tukel ayonish hichuk tem hishla pase hay tiempo ini hasta que yashlahat bael y tas batel kinal
Mike bin ora tukel kushulat, meleltika waltike, ma bajana sokinehat, sino que aita wotante kahualti Cristo Jesús, y la taiste mero mukul bendición, jate Cristo, te aita wante awotane.